Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki noilam jong nyotrep Aceh National Movement haka arpan retarik noilar arajar arpho kalalik pensengau hok menteri Jakarta kampo yang kesorkan jela ubah lakmen remboi ban pensengau bak sorkan jela kala di police outpost haman dan pedang ke khaput jong jela Meghalaya bak jela Assam u astan sekretari ke HANM Central Body bak Louis Dr. Dong ha ke jing ekran bikila patai ke bor loy tho bak seng hadian bak lahir jurep syakishnong khaput kalalam bak sorkar Assam kala lek don bor nak bawan ra hikam pendroi klem do brom shu ik status quo boleh soi da ki menteri rangba kejela Meghalaya bat Assam kwa ba ki pulit ki de don hak tu jaga khanang ba kin khangla ye ki tu ki khar Assam pentrai ki tu ka jingtrai namar hadin mangilali khang ha kene ki tayo bladap ngilali khang na galen sang ki tu ki khar ki la phat ki jsb ki la milot tu ki trok la phat lot te ngimtep hadin mangila wan mangipat yo le sigla le phai biang tip nomar ba ngim don hiru ki bre jongi sithi ki bangsa hang tu ki dan dang arieng ki khasi te ki khasir ki kenthai sudah ki basa tu jaka te le se yo kim don por hiru ban pet mo kata nomar tu ka jing trai jom ka sarkar Assam de PMG SY ka de ka ba la khamjinga na tu jaka sa ki khasi te ka ba ngisno nila ajimut ya women star mana kadang chu dai ban penkloi no banbu ya kini ki police outpost te wong mahdu mentar sarkar kamdan sanction banbu te police outpost ndai wala katar usno khia kum home star namal lagi I kene ki jing thombor na samna kapor sikapor haga khapot khamtam ka bala khwa kamdai ka dispute area katu ka jaka ki wan mentrai PMG SY scheme kadai kabala palat kumba arsam mai po kilometer na po border dan rai utul ada terlibat uput apa ke Meghalaya te ka jingle juga Assam ka pan I ba kam khan sinap bat kam burom shu ya ka jela Meghalaya kum kata ka jela ka badai apa ka wei ka India te ngi na ka yang ka sang hing shu snow ba lada ka long kum ni la adap I warning ya sarkar ru ba sibnai ngi la I por menta ka la jandap artayo tengin pet ayo ka sarkar kan le wada na kaliang sarkar kamla aban le yai na kaliang keseng ngimla aban ong ba ngin sus ngap jar amrai na kaliang keseng la kre ila jom kila keliti kemno bonda ya tu sam jo te ju ko por na kaliang ju human star bang ya kran mentar ka e ka bang so tamat su kalong ba ula pen pa ba dap da chi so kya shisha ko bede ka chi bom khai snap tu Assam kene ki bom khai snap tu Assam ndai tang hapo balakhwa ndai jaru sapo langpi jaru sapo siar khat kasla jaru hapo umbang sabuda kaban na ka por sika por ka Assam ka juan thambor ki breu chungi ba ki jaka pata chungi te human star lo ong ba kam don jingmut shu ba ngin dang ya kran ha ka bede kata ka status quo kala de bandon kanu ka decision ka bangin hab banship la da long penkut no ya kan ga kam ngin hab ban bu ru kata ga jing ajumut ju minsta ba la ajumut ru ba ngide ban bu ru daga border committee jong sarkar jela kata ka ba nilai kran lang kalong ba na kalian julu kubur ba ka de bandon ka committee on border issue kata kan thup ya ka political department jong sarkar jela kan kentup ya revenue department di sarkar jela nangta kan kentup ya ka police department di sarkar jela kini ki komiti kan ka komiti kan I report lada ki sarkar ki lam ki kini ki sarkar ki la banlet ki la banwan ne kan komiti kan memang permanent na ka banta sal ya kan ka permanent problem jong ke border issue de kacing ekran kalong ka ba kampala nomor ba boro sikat tatli kisnam habang ye kran bagi home minister bagi minister bade ke border issue borsian hingis niyo eka juba ke bolong negatif mo kyong wet ba kane kam long show kam long kumta harai how ni home minister kumta balak man do boy borom idon gijing trang kumadan mangina kalian kesan
balak nungin penbaik no kini kuput kasar marka ka bangida sung tenat kalong ba nakaliang jung yang ba ya ki police headquarter menta lada nakaliang sarkar jilla kan sadawa biang balada sarkar pedang kala sanction ki pisana ka menta kini police force maru ki headquarter jung ki police force kendai sepo bordar tekene ke ki ka bana kaliang jung ni snow ban ai kublai yo home minister ru namar ba uladan lupa kata ke plan ya ke ba sedru na por se por na ji kran ba i ha ka bedai kumno ban ya da itu san jang ke jai menteri ko jungi kalong ba na kam shap ina ba bo e ke force jungi ha po bordar khanang ba ha ba ko ha po bordar ki para force ke asam meghalaya kan sawan ke jing tuklar ke ba khap kolon ke sarkar jala lada ka Arunachal Pradesh bat kenagalan kala ban yada ya tinda bersiap jom cekundreo nagalan ni ajam sukar balai ni kuntlang kriang mla ban yada ya tinda bersiap jom cekundreo nagane gaji wan kuntur pot barbor man ka por jom kasokar asam ya tinda bersiap jom kebermitra mang lagi i barbor sipang kabalakwa sipang kalangpi sipang kanduli sipang kasang am kam la su ban su pekai ni jing yai pen ibor jong ko sam man ko por ha kinda ko siap tu pen reu tenang kata ngila sim ni garai ba ha ka sui balang ni tu banwan ni kindo sunon no yu chip stars ba ko sangman namang i ben ka sokar MDA hadu menta mene la jandap Arsenal siteng kampatron ka komiti le meeting ke ya kran batki aliang mamla kata kalong sarkar Assam pasal kami kelihara bentah ban bagi pusat tinggi semua ban wan ban ajimot bat pen boris karme kale baka dai ban simkhia ye ne ka isu kampodar ka ba kabanadu usnam bijak nespa nya buai nya puar bang yo la jum jala adu mentah kejeng kejaput kenang selang benang naik hadut ni sini tengi la arai ba la kuna kuno ka sarkar Meghalaya ka hapan ya kendu no hapan singkhia ini ka serius isu ka ri cak ngre ambang isu tu kari kemud ka kendo ladang la dono e kendo kemud kendu kari tengi semua ong ba lada ka sarkar Arunachal Pradesh ka sarkar managalan kala ban pha ya kispa kiswa na kunta ban yada ya putusan na kunta ban yada kusya boleh ke jela jom jomla kata ka deki ya jing ai jimot jong ko sen shawu home minister jong common of clear ban bo plus post sibna ke jing ai por jong ka HM lam tu sel kalong ba ka sarkar Meghalaya bos Assam ki de ban ya penbaik habedai bat kejing wansna jubor dan kasukar Assam ya ka jingking pelkwa namangi sutu ladangi ailat ya kasukar Assam magar wansna ya ka noga development hapo jongka kendau siap jongka himanong spol ya ka kendau siap dalam kelia gamot kapen ini saya kenal ba kene gede ketangka kejing buntu jongka Assam nomor sin bakalawan bu ya ka noga office har jono no department kala pensuk iki ba kim bakre tindak siap yang kasa namar subu ada ngan nuksa ada kibu ya kerja school haka school the shua bakin pli ki hapan thong to government of Assam te haba kuno bi to government of Assam te ba kwan sna tindak siap dalam negeri te ka HNM hi ka rai ban namai ha tingi kwa ba shiblan ai pon ba ka sukar Assam hes kol Meghalaya de ban kan baka sukar Assam bakam dai warna itu development ha ka kendok siap jom ka jadi sarkar ka habar sutu ka sarkar Meghalaya ba sarkar Assam ki habar sutu land grabbing in the name of development is not acceptable to H&M matrai berita H&M tu kini sebalang dan kini ki beri bodoh dah beri bodoh kini accept yang ada habang ipe yang ngaji kuat jom ka sarkar Assam banara yang development ha kita bitai bordar kanta mulai ha kita balakwa balapi kade jing angut jom ka jom sarkar Assam manyo bat kini no yang itu jaka lemba
kejimodra juga ya development. Ada yang ikut tu ya surkar samba. Pechwa ya development hapo setiap lejong. Anda lah dapat pech ya development hapo setiap lebih. Udah pikwa ban alang ke development cengi wara ini mulai dah lenti ke bedai dekat bagi jenis tu jumbo di ka surkar ni kalia. Apa pi semua pahu ke bisa bila develop kita development lebih hapo setiap lebih. Ora, pencina dalam kini surok cungi hapo sulong mesti sipo impling je ju berkait dah bila palat ke bisa hapo surkar sam ora sini ingin memsengawi ai. Andre kajing kuat jung surkar sam man rakyat kena development hai kita di thai pura kedai tang ke ke ba ki ong ni ta land grabbing through development. Te ni kum ki breu ki ba ya keleng jong ni thai no isu i ba wat ka sam ha ki ka jung ka pindah cek ni kita karbi along di masa distrik ki surok tangka weru undang. Te balai kim bedle suara development cipu ki cekaju ki. Balai warai development ci cekaju ni. Itu jengmo. Apa ki snai ni surok PMGSY. Ni haban supro ke PMGSY. PMGSY mod ke de skim na po central government. Ke de skim ke bo ba bai sa bai ka surkar sa. Ke de skim na central government. Te haba ka surkar sa ko ra ni skim PMGSY. Ka ayah application siapa ke government of India ke pengiba kini ke cakap ke apa po surkar Assam nomor bagi surkar Assam kemudian naik application dan naik kemudian naik proposal siapa government of India ban pengiba oh ini kini ke development apa cakap cuma clear kita ada kemudian cuma clear nak kata kada mau omba tapi land grabbing in the name of development is not acceptable to H&M but it is not acceptable to each and every citizen of the state of